Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise nkwan na betumi ama nkunda papa ti said ya Mrs. Wohwe kundwa Mrs. na wohwe kundwa na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan na betumi ama wo nkundwa any ni wardrobe ni dining ni bar any ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan na betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkundwa Italy kundwa Germany US Egypt kundwa first class Isaac Nana Obiri Yeboah ni betuma mo bla na beto kundwa Isaac Nana Obiri Yeboah na service ka o dia frɛ no ma na egu screen ni so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe ubu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboah Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise nkwan na betumi ama nkunda papa ti said ya Mrs. Wohwe kundwa Mrs. na wohwe kundwa na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan na betumi ama wo nkundwa any ni wardrobe ni dining ni bar any ni dressing about too much for the KCA so ebusa ensembe echegu ensema ayemura ayemenyan ewo ye my Ghana mu no bia e de na no atomo bi obia so e bensem efa ho na asem no kire mu ne ye papa eye Kodwo Boakye a wonya ne baby ekro ne ho sensem e baaye e ma e was alleged class ne yire no pre eye ejapade ne gidi na no anso hwa ya sofo ya papa ya de nyina eye apostle amwako ataba bekasa ono so nsem a wo ka no say ya mompa ye pa anaso say abusua no eye oyire ene asofo mpanimfo so ma mompa ya eye the month of April and some besi wo my Ghana ha no ebe chen kure ye de sabegu ye ti Christiana trudia no kra de enka ye mfa no fanyinam etini sama wo e kan ye busua se enene de ka ya wo hye eye too much echi dia na meka sama kwa bakese pa share link ne fama wo nua bi na wo nua bi so hye ma ne dofo bi na ne dofo so hye ma ne country me bi se ne be ye da ne da too much ye de ensem ebe so ma muso benya bi ati no mo na ansa na je se ye be kodwumadi na kasa so video no emra abra se sofui cancer na dia die no me de beba abesom mame mfa ntwa mo twom pese me san ka kiro mo se owo ni twayo owo ni twayo ni o hwe akire yade eku no ba ye no diabetes be ni se edu nipa be 3 leaders no yade eku papa na diabetes no ye head abedo do musi ya ne yire kura yisim ne yire ne si abebon pa ma ne yire pa enye san yire afinton owuri ntwai nti mesere busuan se omon come together they should bury osi owo ba na fei aye wan ya wo de yi ano na be kasa the mo a wo de yi ano react no na wo say niema they should put their differences aside and come together. The person be some one question. Bible na ma me so ya ofo so ya se opeso hu ni kunu na ni boni kunu ni ansa ni kunu akọ. Omo bi sa ma me. Omo bi sa. Oso dae. Me no mo bia number. Papa me no mo bia number. Nti sanka omo mo ye serious. Onko say papa ya o man ya wo begina wo say wo di free. Kaye na nka afre me apostle. Me nso me ye penfo ni bi ti ya shira. But then Bibi and I'm channel to you. Yes. Once I'm back, me no be a number. But when you're messing the bed, another to me, then when you got a correction there, and then we communicate. Down there, sir. Oh, yeah. So, almost the month of April, Bible says most of you will soon for 30 days. April, 30th. They see 30th, right? Into April, and so on, and from Mumbai. For 30 days. Now then they will be able to cover and silence everything. Papa, you ain't mean call to me. I invite him. Yeah. Nipani ya kwa first about payment.
Then I make a way. When I me say me can sorry. Says and who don't know Kodasia. They make Jama sorry. Naman some painful. Now be ready. We want to go. Now you know I love the man so much because of a human oil. But me pa mo twa Michigan. Attack even number kind. My men for intro mo twa person me san ka chiro mo say owo ni twa you. Huh? Owo ni twa you. Hey. Ni all share chire yade eku no ba ye no. Diabetes be ni say ju. Nipa be 3 leaders no yade eku papa na diabetes no ye head. Okay. Abedo mu say ya ne yire kura yinsim ne yire ne sia be bompa ma ne yire pa. Enye san yire afinton. Owu ni try. Nti me sere busuan say omon come together. Omon come together. Omon come together. They should bury o see owu ba na fe aye wan ya wo de yi an na be kasa. The mo a wo de yi an no react no. Na wo say niema. Okay. They should put their differences aside and come together. The person will be some one question. Dibe na ma mene so ya of force ya say opeso huniku na ni boni kunu ni ansa ni kunu ko mo bisa ma mene ko mo bisa Also die. You know mum bia number papa me ni no mum bia number nti sanka o mo ye serious on ko say papa ya o man ya wo begina wo say wo di free kay na nka from apostle me nso me ye payfo ni bi di yesra but then Bibi and I'm a channel to you. Yeah. Once I'm back, me say me no be a number. But when you mention the bed, another to me 20 minutes. Then when you got a correction there, and then we communicate. Down there, sir. Oh yeah. So almost part the month of April. Bible say most who you know will soon for 30 days. April, 30th. It's the 30th, right? Into April and so on and so on. And from Mumbai. For 30 days. Now then they will be able to cover and silence everything. Baba you ntimi nko ho. Nko na me kwere. I invite him. Yeah. Ni pa ya do am friend say bompa man. Then na me kwa kwere. When I me ubisa me say me can sorry. Says and who don't know Kodasia. They make Jama sorry. Na me some painful na obi are ready. We want to go. Na nyina ko den nyame ase. I love the man so much because of a human oil. But nipa no mo twa no Michigan. Attack even number kind. My men for intro mo twa person me san ka chiro mo say owo ni twa you. Huh? Owo ni twa you. Hey. Ni all share chire yade eku no ba ye no. Diabetes be ni say ju. Nipa be 3 leaders no yade eku papa na diabetes no ye head. Okay. Abedo mu say ya ne yire kura yinsim ne yire ne sia be bompa ma ne yire pa. And yes, I need Africton. I wouldn't try. Until Miss Rebusian said, Omon come together. Omon come together. Omon come together. They should bury, or see, a wooba, nothing. One year with the year. Resurrection power, resurrection way. And your moon shall from some mutio. Now, some or so for a maquata air can ye. Na so for ye biomo abra na ye papa yari wo be kan se mi wo se she papa no o muda papa no wo ntofo muda nyankopon kura ne nyame do no papa nya de obewu do be nyankwa na watena se na se so for wa watimi aka abakwata asem na mi ken wa watimi aka se eye ya papa Kodwo Boakye obenyankwa ne yare ni nyina buru nyankopon be so mu obeti ase na ene no papa no atwa na no wonse do a asama asofui eke eye abusia meni etiriwa ewa ha antekwa ntiriwa any dm yaba be bobo nsemu esa Africmedia emu eyem memo makwa aba medofo no ejoso bibi aboko de bibi aboko we dey be kan yes ladies first ntekwa me sha se free so esofo amu akwata ye wo gwa no be kan sem say oh papa no wu da say dem din kan wo so wo wu obetena say oh nyame do no say wo bo adwuma wo bo oye dwuma pa na enne papa no watofo ma asema ye papa e kan yo amu akwata asema wo kan ye na ono na ni papa no wu ni sen we dey me wo metena say ai enko bre aso for krom ha bre me da wa say na medical e che ye wa hwefo nyina me sha se say ebetimi aba say bia
amakwata first one obeka ase papa eye Kodwo Boakye ongu no ebia na eye feeling o papa nti no obeka asa feeling because what there be ebia all state no okay wan ka say nyame say ongu ebia ka say papa no ongu da nyame do no ebia wo hwe ni su ne ba bi nti no ka say ebia feeling do odo ni nti okay eno wo de ka ti yenti bi nyina so ka say ebia ye de no bebu ni for say ebia wo ka say bia nyame one state wo mu say nyame si wo ngu da ne de yenti mi enjeje no that say bia dan parenting ebia wan ka say nyame say oh nah oh I know dear that's obi no be I know obewu na wo ka say wo ngu nyame so wo ngu asa bia sempa and they said that party knew who be okay I think say a feeling or do one happen and I'm more the cancer okay and when went to me state no me get to me can say bebre okay but ya be wada ho kakra okay and dem be kasa ye no asofo bebre so dia ya na omo kasa omo the feeling kasa but no be akose nyame nyame say Erade say me hu say bo wo so eye da wo do nipa no eye tan a wo tan nipa no e na wo de ka bibi but obeka say nyame say me ti say me hu say na ya ma me mo ene ya youth ya so ya nko school na ya bi mu bie yi a je se ya di Yesu aboye bo ye ne Yesu ye dia no ne Yesu adi adi ne adi wan chi sa ama sofo da buye bukata e wo man mu a na sofo sa wo beka say wo nyako sofo onwu ani nsemi a wo sa beka say ne yere dia mo de yere bia owo na mu ho wo na mu ho say the Christian achu ti be free mu ya Ghana ha sofo na matenia sa ba ko ba sode abeka say na me hu na ma beka ke krom ha say wo so bia ma beka mo de no de ye yin afa nkire mo e no de de sofo bia ba beka so ohuni wahuni na na enye clear e ba ni nti na wanti me ama meka anya de ai wahunu Christian achu ani no wo bi from enti no ni se be Christian it was so da ye anase say wo ani so ade hu yakopon da na bi kire no onnim nyansa sebe sofo ko aka asa asem onnim nyansa yakopon be da ade de akire wo na enye clear that is o pastor say o pastor o pastor say yakopon o timi twan na yakopon na kasa no na asem si PC town that is yakopon in left and right black and white that's some from no that be I say you too much e from say obi aso no person odi some fun o from say ya no fa Bible kuta we ya fa Bible kra pe enya wasema beka dia eye nyame asem eso ko wa no kasa fun pa ena na say me bala pa so fu bi da wo preach esa fun kwa no ka utu say esa fun totally papa enya de open obi pe o enya de wo pen obi pe ena so na bi atiti wo free ya wo ba eti se wo bi so no obo no obebo ni ti a ebia wo so asori a wo wu tu mu sa no me makoyo se ye wo obi tu eye SDA mu a what say what the SDA for na so ko so obenyi no wari wom no wom na wo so le man so e me the SDA na so a it is a doctrine yes it is a man so o me tomato this mu a the same thing and am so na ya me so me ware na me wom na me so e ba na sa tomato this sa na be ye wa ha o e no tin na ma Christianity na ka so ma cheche no o ma ka so mo nya ba ko said yeah eye Muslim 40 years na yes na Christianity for mtie e so bia na adwene SDA for say homeda ye me da Sunday for say homeda bia nya me da na ye Israel for de ma wom enya Ghana man epia ebia na Muslim no wunya unko Muslim mi fo mu nti na na Muslim me da be ko ma na so be ko ma me bia mu so omunti o wu omo sa no o say ekro ye wo mu ntem sa ekro ye ni omo ntam sa ba o ma ye ohu okay omo ma ye ohu okay what I say but ye Christianity ni de ya pemu fete no bia den ehu de tie say na ko we mu nye say e na sofu bia sori a de ba na dwemu bia no aka na ire ne ku ofia no abetra se e na manye e na be ma wo kwawari a hwemu bompa ye obwa wo ira bo wodem wo ira bo wodem wo ira ma wo ndidi e na wo ba betra be kasa asem no sofu wonim nya san nti obi a na ba ya o obi ashudu ho woti sika ade ko ware ne tanfo okay eto bi obe ware bia no ba no hu bi ko no ansanti no kwa ko ware be ma bia ko wi aso betira hye so ware da so won pewa o wa no da no cre what you say wo ba kwa do be ya so kwa wo be fu ba ko
Obeti trust be say me wa de no dia na obeti aye no wa wo wa lo de beti aye no openi ti no wa re no e na bia oba ni bibi ba na oba ni eye bibi a no ka se sofo na sofo ra be di na ho e na ai e na we say e na oba ye say na me ma ne so e na ye say e na papa aye munya sa asem no asase ni nya no o ma nka no kwa fa nkire yen e te ma sisi a bibi o meka bia no ye hu ni se aso mu twa nta so mo ka no ye hu ni ti hu e bia nhye mu bio me na sa na me de Kristo so kwa de me say na me kan you say me hu ni ti hu ni nkwa de o mo kire obi asori a wo se won wate asori sisi e obi sori obi bi e fa se bia me mada na wa sonda ye me na baabi na ni bi kasa kira me se me ba ko ye nyam ye djuma e bia na ye mu the sori ya nyam afra me ma fa bible nyam afra me o nyam afra me jai o ba ni en yo ba be na kwa wa ye de ma chitu o kra no ye dede e na sesa o sa kira o me sa kira e ye nne na o be ka kira mi o e nyam le ta to o kra madam na me mati o me sa kira enya wona baba ka kire me na wonu nya sa kire me na eto mo ka say ya ne ye ti boni ya ka say ye ti boni ya ti boni na ye di boni ye nim say boni yo ye na ye nim say boni e bra ni na so ye wo ho a ye bibi ti no ye sa de no okay e wo ho bi o ye sika bi o ye sika ni bi a sa de na no wo ye no hu say boni o nya biem eti wo sa de na o ye no wo ha ho mane wo ha ho papa e na 2 o'clock wo ko kapel na ye bron sam nipa e na de be but all this time will be peace Gana haya ho se na Kristo so man na di Kristo haya den sa are e kale ti wo ka wo nyina so wo kan gina de enso mi kana so mo kasa dodo Gana so for kasa dodo okay o kasa no doso o mo wa dia wana o mo di ses be ka na ye 7 okay na pe akoye sa so no pra ba kwa be mo wa de ka nyina ya tro what you say o mo kasa eto ti to mo kasa so papa is na papa ya re e no wa me kasa asem na aka we ya be kan go bi anya 40 bia wo hu no okay but say do be si fa be kan say papa no on wuda obet sna say fi se nyame do no ti sisi o wu nyame apona na asna ka bi bebu sanie nti nyame apono sa o pa kire what you say but say ko wa ma kasa first na aka ye nya bibia fa ka mo kasa oh omo kasa too much oba omo kasa dodo me da se akua me da fa be san aba so die me sa me ma akwa ba biom asem asofu be kan ye abra na ye papa etiase Kodwo Boakye etiase founder of Resurrection Power Ministry papa ne tiase no wan kan kire ne se anaso wan friend phone so mpoda wo tie o she video no ko se tese oni mo ho number po e se woni mo number na se papa no etiase no a won se no wada yare paso ana no se no wato no kwa ne bia wa ya ha adenti na sofo wantimi amfra wa wan hwehwe ne number amfra wa wo yonko sofo anka cheli say papa ebia se nyame fa sama na se bia wo tofo ma dia de kro na ma wo de tofo mu no e wo se mo so ano enye sa ebetini afa wo yire ene asofo miensa so na wo che ye ma papa ne hu ye ansa na wo kasa ase mo make sa revelation Mini aba mi da se ye na ase mi nyame di kan se o se beginning no papa ne be ka se oni omo no mampo sa asem na intro o she video na also oni obane na ble so oni church member bia number obe frɛ but say oba ko tena radio so na waka asemi intro ne atien se me no na sometimes me hu ade bia beti orum na ye mesiri etumi ye mesiri na mesiri keke o se intro na wo kira na che se so for mo akwa ata owo number no oh ontumi nka so woni mo bia wa asoro ontumi nka so wonim so for no Kodwo Boakye hu ni pe bia number ana so woni mo bia wo Kodwo Boakye busum ntro no be kan what you say na ne tenze asem no di kan be kan first one say papa no onwu da no ano no na o kan ama mo wiasefo no omo ben papa no akoma atoni e say so munim say ono so yodifo kan asem a eren ebem good nti o kan ama na to omutim mama like akoma na edom yem na abrase esanse obi a hye nkom so onwu but ono ankasa ni papa no ene ne we na omu nim say yade oba be hu na asema wo kedo ayemi nya kaka omu mienu nim say ade omu join ni yikuo bi ye nimu ana papa na omu tu na ankasa nim say yade oba be hu nto no a oje ona mo na ankasa onim say yade oba be wo nkyere obi odifo a okay this say bia onye odifo papa but obi odifo papa bia obi wu a onim say obi wu enyo mu nyina wo
and the papa. Omo winning na omo nye di for papa. Odi for no nim so ba be won di for nya papa. But so we odi for no ne abofo ana se wo nyame na ye dwuma nko ade wo be wu a wo be hu se wo be wu. Etina tetemre mu no, tetemre mu ye na nam ibu wo no ba be wu o se asensuo bre mi. Otumi hwemu a akola wo fi obre no ase de ma no. Otumi sumo bia na akasa akora no ko no afra akora na abetana ne nchen. Na otumi akira akora no nye wo ebusua nim no. Okay. Say ni wo ntse tina won ne ho a akora no nye si. On kan ja akora so be wu da moment no but be kire say tina bi on ne ho a tina bi na that very moment no ina oba be hu. Okay. One so we be wu out to me papa nsem da. Ono ane ma me wu to ne nsem sei. So what you say? Okay. Hunting e wo ho. This e bia wo onye odifo a oni abofo ye dwuma ndi bia odifo wanka so afro ho na wona e odifo bebre wo ha ma omo na afro mo te sanya so fofo so bebre na so afro mo no. Okay. They will take the Bible and preach. What you say e ba be kan ya me asem a che wo didi a wasen wan je ndi a wasen ba sa nkofo no mo ne mpa ebo na na ndi se okosunsun so mo mfa mpa ebo nye dwuma because omo no believe say so be kan no omo angel na na sa abofo ndi ye dwuma but sa omo so mo nyisu angel no de omo no mpa ebo so no mo gidi say e ye dwuma. Okay. What you say? It is a papa na so nim say ya dia Kodwo achi no obewu. Nti we wa ba be confess no asem o be kan no so we go into details a e more den won go easy dia wo pa kire e more den pa na me na betumi aka kire Kodwo achi ebusuafo ni say it's two other so be hwe papa na aka so be ka asem ni kire akwan omo nko no kire mo ase ye sentire o be ka ye na adibo ho mbe ye omo nye. This ana so ka wasanso ka so mbon pa bo na de me kan present pa bo no enso wo hwe aso munya fasting April month of April no wo munya akom kire no mo pa ye se betia fa eyere no ne wanka asafo ni na so asafo miensa na say there is something fishy papa bo uba be wu no ana so o yare ye okoda hospital a o buy no fasting na akonche praise be no manye wa so wo ka kire mi. Okay. On to me me can tell me say o man ye fasting and prayers am wa papa no so say papa no so wu nti no de o mo nya fasting o mo nya prayers say ebesi be samba so apia asaba me bu say any say me eye me rem kakra che say me say asofo de enka mo ye mo hu yonko na say mo ye mo hu nia mo dom mo esa say nyame krona na mo sia say mo nyina mo ye den mo som enti say wo hu no bi say ya enka adente na sofo no one man sofo onu utie video ni ma aso onu no de nya de obekọ so mo pa wo mo hihye ne kira kwan na enye obo brada de wo ka kira obo no e de wa ka kira obo me asema me busa me se adente na so no mpo enkwa ai na won suma ne sofo kito ma ne enti wo mo se anasa mo hihye ayi asafo ne number na mo friend yire anasa sofo no mu bi enka kira wo mo se say me say revelation say na mehu na eno no o de akọkọ tena radio so e na wo ka nkofo e ka ere nya mi o Ghana fo e bi kasa wo mo say papa no ase ye trending anya trending so dia na ye say ya amoya papa ni wo no kan se ni sa wo mu bi e si na ama ni yesa no no kra bi wo me timi nka se no kra bi wo mu timi so nka se no kra bi ni but me tie de wo ka na ene akapa na sem a wutimi hu se one na yire no problem one so for makata ne Kodwo achi yire no problem yes no problem so wo hwa one na nchi se be ma no na ye na dan for pena se be ma le eti wo a wo be wu de fa no be e fa no hwe se do sika se no kwa se na wo hwe ha wo si ti wo ka se na e fa no ho eti no se omo no mo mbra what I say but se ke ye papa no Kodwo achi na ti ase do nya asa revelation say bia wo ni say e bia wo hu sapa ni ba be wu a ko betu twa na ma ko ojidi yes because who tell no say papa na me pe na asam pa ni do ni ye pa eto na ne no problem ye na so ye nim say Kodwo achi ti ase no no so na ye no ma to bom ntem ntanda bom ntem eti se wono no wodo Kodwo achi pa that means one dey tight to one bibi okay eti no all pet na ire na sem eti se ni be wo obenya nkonya na sem but that's what person won kan say that be ye bem mo a ye be make reference to na no sem because onu so onu no ba be kan no nya dia Kodwo achi ire no obeba ne ho onu se ma me ne mba ma me no onko no ono onko wonim se wonko but oba be kan and then nipa how I was if I can sem no kwat mu say emfa ne ho se wo be wo so be nya ko emfa ne one e ye Kodwo achi no problem moment na say emfa wo ma adi ntina wo so de
ba bonte na obeka na make am so person won ka fa to no say anya da ma me be ba na nchen oh there onim waka kweti woni so ma me go ma cause any community asset say ni ko adamfo no de a etokwa akosho mutam na be woni bibia eti woni bibi wo yes bibi wo ho woni bibi awo ba ni so nim the same thing eto na oba na nka enke ma me sanfa na embusa obi ma sana makodiem so okay asama sofo no ka no sofo amwaka tansema wo ka no se se wo ma hye ya de kro no o steti o se ade kro kum be ma no sa ade kro na bi be kum oba no na se kum asofo miensa na wotie ni nkasa ye muso ade kro ye na wo ka ade kro before yanti aseni mi se obi akọji asumai anase na wo kom anana wo som bosom bi enye bia waye bibi na bosom na ye den ate wo tefri ho enta de kona wan fa anana ka dia anase de wo sa wo di ya ma bosom no wa anya ma bosom na wo free ho a ebetini aye den akọrọ busuem ira wo church member bi yite obi a wo sha wo ben mu bia no obetini de aye den e de akọ so osusu say eye sa na so for makwata pa akire but on pese Ghana for be hu say e na ade ne keka ko say na de keka ko dia e de eye prophet Abednego or prophet odifo Abednego isa wo mu ni ono wo kan plain sa wo say eye Kodwo Boakye okay wo sha ase no nyame de friend na so aduru mri bi no na ase oni church members sa eti asofo obeto wo moduma ni mu no omo kohia o se me de kwofo mama asori o no mo sata no so apagya eti omo de ni kowura baabi eti no wo okotin okotin yes prophet Abednego na kan ye okay o say no wo okotin eti oba no de no wonim wow enu ti e ba sha because on oba no se na omutiku but all of a sudden na oba ne sesa ye ena na wo pese wo ya asori no aso ni kunu aso mote eye ahoma so ate so mo twe ahoma so mo twe what you say eti oso oba ne nim and then eye Kodwo Boakye so no oba no so ango ne ho check members aso fonfori bia ango ne ho ma wan kire wom amamre wo so mo ye de ma de wakojana onu na wan kire na se onu na wo so wo kire o mo wan kire se o ma men no okay emra apa ne ya no kwa be kan ye sa evia so da for wa ko manya adwuma ko ma me fa na ko hospital that means enipa men so na wo pa no okay eti wanya ho eden ansre eti se so man so akwade bibi na se wo na ya ma be ne wa film na so obi eni ho wo ye sa ma mwe na se ebe hantem me ma wakoji ade na meji ye na pia me pe na makwakoji ye fa so ke me ni me yiri na nimu eye me na me maji ade na me de aba be hye masori ase ma be ji ade aba hye masori ase na se maji ade maji to me e de ama me wo se de be amasori be de ebe peja na maji to me no e bia ma fa waka de aye de ama ne request no menti me afa ama na se bia na so ama makwoto na me won so na me call in crèche a asafo no ene wo bo kika ho de nko mo hwe musen nanka enya se ka ya sa dia nka ya shonshon ke be to bo so me ye de o ye fie o ko de bo so ya na no okay e mo ji ye okay eto mo ji no mo kwa no mo so dia no obi abefa o mo kwa no be enti se iti bo so mo fie na se wo na no ko mo wu na se fie wo bia amfa sa bo so mo bia nya mamra bo so no hanti fie wo nyina when I say benya a spiritual marriage when I say benya ska but e bia wo ma okay what I say ebe hantel down adwuma po wunya bi sika beto as I say ebe spirit okay they will hear no fa ma na de open no be je fi nchen yes alex e no de so no kwa na kwaji yo so no bi na kwaji yo e wo say obi je sa ma prophet Abednego ne kan what all your can play was say play yes o si Kodwo Boakye wo ye okot wo wura okot emra wo sha se de odi nyame ene sha se but emra e koso na no wo wura den okotu akra me samba so mami die mu ka sembi wo so omu wo group mu enti na osofo amu akwanta no nim se eye sofo Kodwo Boakye be de ebewu enti na sentiri wa ka sembi de ne se ya ba besi so say indirectly you are trying to tell us say or tell Ghanaians say no mu mienu no just say okotu na se sofo wa ka hu bi ela won hunu say ni yonko sofo no ba bewu won timi anya hye amfa hu say okot nya dia
Dina daso. I say cool. I ye leader. What I say, it's near course kukumusem, and he say about one thing. This is a muso be wa, me to be canto, me to farm about this over baby. What I say, okay, until near course of kukuno, a course will be now ye peer about one thing, be 2 I don't know. You wouldn't say, I told one personal, Miss Media back. Into Miss My Radio, Miss Media, me mamma fight for all day. Wow. What I say, and now your leadership is so awkward to me. Every time I say, I brought more awkward to me, not software or TRC or so, while I can't send to see. So for my partner. I'm a part of it, no share. In way we are say. Okay. What I say, it's so busy will be as ya, spiritually or you can see it. Physical, maybe I don't pay in pound. But Yanipa become, I don't know, say, Uti. What I say, Tina so car say, or new be a number, I would my contact, I mean, who is a honor and tro. And tro no. What I say, and tro. Say, some of them say, will be a tough man. So be ever tough or bad a tough man. It means on bang in background, unless it be a more yen penny and on beba. It is ever I mean, no walk or team when I say, no was our group between it, and I say, oh, Baby Fuma 7. Men, when I say, men, because me benwa automatic out, Miss Will, I just will be a oko ever phone man, Minanam Moye. Your more we go home way, a mammy boo or me. Okay. Tis a million, and I say, what can be bushing home? I said, Minio Bema be at GT, and I said, my wallet. Now, we'll fight or fate, you only saw Bema no Koda. So we are here, and it's our friend, my bow room. What I say, hands in a womb, awkward and Salian's womb, into a monk. They won't be about social media, I can. But who know ye their own beco, or more console fighting for you. I'm going to fight for you for and I own him. Awkward to you, awkward to who I am. And you fool on my way fighting for. How would you for an acquaint? They say, what God has you do was a year by and why. I'm on your year. Do I bet you betting because we hear nothing. Dear, my miss and some fruits to be answered. I'm quite a piasso. Says Yano, so for Amwako Ata, and some man walk or someone so dense to cry dean a war in video. And to dance so brown or white in the chest say, walk, I said no walk on canoe, a phantom mountain, but I said, Casabe boom at the wall being in some no, or say a sure denso, it's not sano, not a chest ya, and so denso as a papa to me quite free ya. Ever a member to get do one so who got you to me, I don't know more who know. And Nasa can't was say. Or Bema no, and I said there was a way ma to me no. Ya no mumpe because I want to say my ame ya no high and kakra. And someone says say pay send ya kiaka say o due for a bed no go simu pise papa no if it say no odo nyame no ye nyame dwuma nyame friend and kasa na emom o to aso fo nyama o ye no ono so kwa ye de ono so ko friend mu bi enti ada no say sofo no woni ho wogu ne yere na ti ase ne ma ani asofo mu bi. Say, see, papa, Ebia one training, she said, Biamia, and I may not know down password, you may not know 5 and put something that's by Yentama. Say, I was a Yama, a summa, send a bay ya at the corner, Ebia, a cumbino. Move near Sia, no kind. Says I me our year, bear my young can't me. A quite person, I'm a far. No, me to me, sister, dear, no quite. You know, I mean, as Nedicano, could you watch it on 2 o'clock? O say, who say any packet on 1 o'clock? O say, could you watch it? Make kiss you say on Tihopa. Dear, I mean, I need to Intenya on Wakaso, who deserves she know where they am. On 2 o'clock. Oh, on Tihopa. And the dear also the one who buy. Say, why in there soon now. Said someone who did his uncle on born home. No crack. Someone who did his uncle on born home, but on Tihopa. Our family. Oh, when you are funny, Sonny will be up what kind of the first born home by the sounds now, also a tear. Into on himself, you know, or can know himself soft one. On so, my cousin just who and also who pay you or cortic one. And just what you be see you. No one yet tells or cortic nanka say a secret. What I say, Obama, why I always say, is win, I'm here. Now, dear, win 2 minutes, say, a pet, say, a pet. What did he say? A soft watch a catcher. Oh, a catcher. On that city of a catcher. What I say, over catcher, but on Chelsea say the Hanadian war, and answer Hanadian shape. Unless when you say, near no winning. What I say, now one I got just could you watch it on him say, I was only more. Ah, only 19 says, if you cause was spirit on a cassa do horma. Physically, you on bear happen to quality.
But spiritually, near cost one, until I am physical to me and canon. And once you go to baby, not a question on any hearing thing. I'm a Casacasa, you come, Metin was a will be called Johnny, Elko Ped and Hufro, could you watch no Elko father, Elko Ped and Hufro, name, none you can't maybe what now. What I say, I seem see a physically no near cost adding. Medasti, Messaba, so Equia, senior and your mercy quay, and in Spapai at all from senior and Confosica to the extent say, or so far more quarter, so for my quarter, so the name himself Pano, the prophet is no or can, Messa Dito, a top for ma, and you know, a pie. Na bibi pabi ababia ede efi moaba asema Sofia Babeke ndi amso bete o mabeti ase se ye maame no wonim hu bi wonim hu bi no na se ne no wonim na ka die anase ade obetimi ayama esumwan na masa ade wo efro mo so akia kwa be so no obefa so ahu maame no de ebia nu obenim hu bi no benya hwo se ne kun ne be ka kire no no na be hu e kwa be so na wo maame obe na ntia na be maame so se adom won so maame ni si adom won so na adom ni so akokoti asore okay o se adom won so eti se enya adom kra na won so no de 2 million kra na yaduma won ohun bibi obehu ohun ade se de nyame di fo hu ade sa na bon sam di fo so hu ade eti se maame no se ni kun ni kra aka nkire na wonim bibi wonim and then wonim wa enwa no kwaje ye nta maame no de wo hu okay. But so person wo hu a obetimi akwa bisa whether say nyame nipa awo ye nyame nipa ko obetimi a kire adekọ nachi ana say obetimi akọ ba bi e wo de say draw so e wo de nyom so betimi a kire omi eni no bi obetimi a kire ene say nyeden ene say awoku na ewaja ade na de mu hu say de mu say ye no ena mba bisa say ade mu bisa no say de enu de no pe obeka kire nipa kwa mo ko de ko no so beka kire mu okay yes e hu mu ni e ma no ebe ko so ba ma me ne de said yeah prophet amakwa ta eken said o si ke wada ken na that is a nikun said bibi na kun waka I said o si na we use bibi na o si bibi afezo sabo diabetes it's not what diabetes na be tene dia ko eye no asofo no so ana diabetes the patro enya infectious what be catch I say diabetes e kumi nte o se me so diabetes kumi no de enya logic wo boa asem na ka na ye huhu asem na wo huhu asem yes say that the crop bibi na ekun eye Kodwo Boakye na de kro na so bekum ne gire ku asofo me yesa ka na hode ya bibi ban na say bibi a wo so no because I do bibi a ye Kodwo Boakye wakasa was me so yo hini o yusu me so betie na o yusu me wo ba me ho na me ma wo ba na wo free me ha ekwa a me beje me ba so wo ba me ho na ba benya kunu wo me ha me wo beji bekun kunu. And then also make a statement be say also ma be free Pentecost so and a buy na ma no say ne ba pervise outside akwa brochire yes eti ma me na bi obo mpa ya Pentecost nyame e ba di mi odi ade no se dako e no ka chance na da bi aba ha Pentecost na be o me yesi eti ka Boakye nyame yes o wa video o se ka Boakye nyame wase ba ma me start bon pa yo yusu Boakye nyame a ena ni do open ne sakan onu na no mutum ena o kan ye se Pentecost nyame na wo kana ha de o be ka Pentecost nyame a de o hwa no san ka o sa o ka ka ho to ba ha ka se Boakye nyame ena wo kwa sorry bebra o mo de sofo ni din ena ni nyame aka ho adom nyame abofo nyankopon yes obofo na no gina so no obofo ni mu obi ni mu nyankopon we ba jimi o tibi Joshua nyankopon ba jimi o eboni film eboni maami isu no tibi Joshua nyankopon tibi maami avia wasre enya sre they say araho bata sre araho kosisias aya sa na ho ene wo kwa sore dia sa na wo ho woni mo sofo no di e de nyame aka ho eti sofo no mo di so nyame ene se me ba me ni se sofo bi di ni birthday sofo do TV station me ba no na obi ni TV ebie na the way ama me bi bompa ya ma sofo no
na we so for ni poire enya tum say adum chebi ayere okay adum nyame mama nyame shraw nyame ma kwa tenten mama me se dia wo panyina nyama ro so boa ne ba kwani ni birthday almost sampa ye ne ma no onu akasa de yamu ba edi ni birthday almost sampa ye ne ma ne kunu e birthday Kodwo a so ba ye di ne kunu so na oba bom pa ye ma ne kunu be ma Kodwo na tsena mani na me mom pa ye ma onya ne sofu di ni birthday empaibo eni ahwo a eni mom de be kwakwacha sofu no sese oye nyame ma wo mo enso omo kunu mu mo na oye nyame se oye oba na so bi be nyame be hira wo a wo de fa wo kunu so asa na ba so mo ni mu a catch screen ni mami me ka hira wo mo sa wo ye oba na wo ware na nyame be hira wo oba na wo de fa wo kunu so en na wo de afa aba wo so asa enu ti ne ti bu wo kunu ye wo nya kopon sa wo bu nyame a wo so bu wo kunu Wutimi ko bunyame wutimi na ma ye wukunu ofie o de fioko dia me kwa sore de ne oba hamadwen ben fo be mo person hamadwen na be sign o ko ma won te sa no mo po no mo bele mo kuna ase na wo ko we dika wa sore wo hu sofo na o daddy nyame shra o daddy won kwaso daddy be say me nya wo dia daddy ka mi wo me ba no ne kwato no daddy o fe di kun daddy da ni kun na not say ye frɛ kofo bi ni na fofo empana no from that year so be so twempana no so twempana no ko re ni ba fe no asa so no ni so bai na ma di ku kwa twempana sa ko no daddy also for daddy ni kun twempana o bua wo so bai na no ma na twempana sasa na ye se wo ku be tie unka se me ye ma na ye ntimamfo na se ye jijifo na ye ma asofo no esi mi enya tumi se ya me abra nyankopon na de sa tumi na dia o yes yeah the way be wo asofo no the way be and say mi share video bi adum che bia Steven papa me pena se banya se metai no okay me pena se mo pa me de we preach de we wa ho brase no me pena se me ye pa no ale sofo bi eye Dr. Jesus enro na me ti se sofo no afim sofo be friend Dr. Jesus sofo no ope short shepa wo preach a wo be tra wo 10 hours kwa betra wetie cause of preach fine yes enro me ti se wo afim me de me na me dai eye me cry yam me ni wo dawo me o bitim say ye dey one day be kono ho bi ba say papa we preaching ba ku bi se sam fi me boni bi ho na me ye na me ni mo say na ye boni but na no ma say ba ko kan ye no anyhow when living na we living na me share no me musa papa yi o ye true man of God eti na me tisi we fi na ye me ya adum che bi aba ye preaching ye pa but only reverend obofo to kwa beti ye to ni ntidua pa yes wa hwe ni ya because reverend obofo a prophecy and answer we a caution no any prophecy ya dia master dia hu okay reverend obofo you obi ono buy no what social media say ono what a trend ya say reverend obofo no onim sanya ma ni nyina eti sa wo ye sofo na wo ba na wo ni mi no de to kwa count ono reverend obofo obetimi ni wa ko beta kazi ono mo wodi o bebu akutia wo so nim say akutia na ya wa eti wo so sofo no ma fo so look up to you obi anim say wo ye nyame ni pa fe na wa ba obi aji wudi eti the more na wo so le so na ma focus na sofo de we de wo so na ko fa dwene as say from aya strategy obofo no oti social media say acha eye adum che bia eti mi hu adum che bia video bia o ja na sorry dem na wo ka say abrante ni titini TV so e na wo di matem na me wo ka say du da bia o afo say ai wo ba mi ho wo fie no me so for ke tonya na mo say be no so bolo ni ayi biscuits so for ko say cream cracker biscuits na aso members no yeah most bomb oh and na dem oh me hu video say almost there so omu hu obofo di for asofo ya so as na che say omu hu obofo say no obofo kwa nipa kro na mu hu no so wo sha me kra na me nya me kra say na dia no because I don't change the baby or respect me do no e wo high na ye so bi kwa be ka so no so de draw the ye ejuma o what you say anyhow wo si fakasa no that means obofo kra ba wo ho no mo e na wo ba na wo ma no ye sobolo ana biscuit bi kra na wo kan ye dey so obofo kra ba wo so obofo be ba wo besia yes o ka video ni ye pa me de bachelor ana so be bo ma we aka so twatwa o ka video ni so obofo ni pa ne ba ho but then dem say wo no obofo na wo beef
wa Ghana ha eti wo ka asem bi enim say de eyo obofo obofo so ka bi enim say eyewo ene obofo no ne konto kwa busa rada odo busa rada agana na obofo to kwa wokrom ha wa hwe bi on obofo no ngo wudin o na de bi obeka asem no te wo na to wo okay obofo ase le what time obofo e me no but na wo asofo yes so omo die asofo no correct and then asofo ya kasi ye jina ma kwata so kwa kasa na enye ye because asofo no musuba no model e bi na me pano kakra ya kra fo no mahu say o musuba bi no de we eye no anu odin almost sa what I say better am say nyame afro but they will be ya kire wo no e be ma muso be kasa wo ye nipa wonya bofo wo ye nipa but wo be kasa pe afi na wo kasa no e ma akoye bibia say be yes wo be pen to kwa e wo social media no ba be ka ge wa e be ma wo check be the brain wo be hwe wo obofo check be so we feel wo be brain e to call ko social media so ntia e check ya bia wan ku be bra ako so le bi be ka kaso na omo muri social media so nko mbeka okay but because we on social media so do beti na hwehwe wo so for no hwe ene wo konto kwa ene wo kono no asai so what I say mate e ma me e fambra e DM so DM na wo ka me bi say so mo bom pa ye say den a enya ade a etuo betwa ewuo no ebetini afa so ede na wanhu e na wunyina so ni dente na ma wo kasa cause me no binim say nyankopɔ do tumi ade nyina wo bom pa ye nko ade a na se bia se so bi kwa ka se me hu wo wo a enya komtene ne mpa bo na edi breaki na enti ade ntia na sofo na ka say so obubetimi ade wetu etubetimi e charge so mabom paye on the month of April was 13 months no na wasan ka say so mo ya komchiri de kanwa ebecha na wo ka say da bie won say heaven cry bible ma yeti ase say ntokwa esi abofo ni ntem e ma yankopon edi atu bi ba asase so okay wati ase nti ompo wo ya abofo kwa ntokwa esi ontem na how much money pa wati ase na me hosa me ka kra so me sister dey o kan yeso me asofo ntokwa mo kunu na me nya me ade bia e mesere mpo a anya hu because me hu ni say spiritually no say utumi ani mitumi say yenhia physically ye bese anko nti ntokwa mo kokun e na obi aso petumi obi tumi mpese we de be bro ne de so obofo enya de obofo beti ase say adum chedu a ne de be bro ne de so e na adum chedu a so nya de on so betena so obofo de be bro ne de so so first na your obofo ne obi ni okay this year so aba adum che be fi on so akoni pa for so na tie abofo ndo mu hie omkon nti ntokwa mu hie omkon da because one on tia ma o tumi na me bro ne de so abofo mo bu free nyame ho no ko aprede yi nyame na asoma o mo se mo mbra o mo kwa so mo ye abofo konkro mo free nyakopon wa o mo kwa agede yi nya koso we wi ase na say ya mo ka se wu a okọ ya say heaven asundwe wo ho masa me hu ni say say man na ya bible talk fine ya tia say me nga say visa but nya koso we wi ase mu no ebi le koso bibia wo fe heaven na wo pese won kono ebi e koso ho dia na wa ko heaven na ebi koso ho yen na me ka bible na e ka say ebi koso ho e de na bible na nga say ma yeti ai say yakopon to abofo no bi efi so e ba no ni ya e de so na etwem Eko si wo ho. Ade de so e fe entokwa si wo we atisem ya bai ne beti ye atwamu na se entokwa gufu anya say atisem ya na ke say de si na anya bibia esi bible ya atisem anya atisem yes enti so ka say atisem a new testament to say ni old testament ni na ya atisem ya wo be hu enti ya de e koso so what ya say enti me hono say de obi nim ne obofo no amafo no munja o no monko okay ni say jana fo mo so sample for so because o manya de o mbetwa so o mo bla o mbetwa so sa na tie what ya say e na me ka che ma me no Kodwo ate ne yere ne say yo no odin so wonim bia no on fa nto nchen no on kosofo no entu su so on kosofo no no nko oni ni nkodi nkomo no mo mbisa ne so oni na asofo nketo ani na che obu o koto mo e din enye say bia obeka say bia suman kwa ne say ya de keto so bi koji suman ya de keto awo suman ya de kese bia suman ya de keto mi se nipa na mpe bi wa obetumi aka se o efin na ekọ ebi mpe obi wasa nipa bi obetumi akoye sa ade na ma ne ko okay what ya say ba so obu o koto mo o koto say ye nipa e na ne yakọ blood covenant ya ye bibia e che say ye secret ya kantam what ya say ni say epia bonten nti say epia bonten atanda na bibi to me strike o ma wu that instant na and it happened and
And so do you think say yeah papa Kodwo or the mfunsuo bi na adam some more striking na e say we din kan ebu we din kan ebu no we wu akwa aba no kasa yem 5 days also wo bu ye no ye de okoba ye ne say angela na yakukọ di ne ba ye no kra no sa kire ne ka o ye de won talk no say na tire mo ye de ne ba enu e di ba sa si so nti o kan kra di church members for say wo mon talk ka ne the same kan fan ye de e fama no enti me busasa so enti me mase bia wakọ fom sa okota na suma ni behate no e na ama anam so omo age ne kra finis pe ndera me ka se ma me che secret ni na okoye no osu owu ye no ba ya ka no se mo ntoni na ya adaka ndem aka wa ha nti obeso che se mo mpa adaka se owu a mo fa ntum fa nkosie no dia mo say ya adaka ka ni adaka ya adaka e na mo che so bi kwa so dem no o hu so adaka ma ya adaka no wa so me ka no dia wa be ka obi so da ene o so na koto kai waso da eso da ka mu ti e yo de se wa maso da e da ka ntu nyambo kon yo da na se we so this one so ko yon fast name play say me koto ka na se de ene o so le if you dey wana pape moto for the be one tonton cars no o se maso da e na me da ka mu ma me ka masa e wi aso yo mu e wo no enye ni kan na ne ti ya o so fu Kodwo ye fense Kodwo kwa ti bia na yeah o be so che mu na se wa kwa ba wa ko siesie bi o kwa da ni ntini ba no aba mo pe adaka ma no eno ne ka no so mo koto nti isi ano ka no afi na mo kwa koto se ise we hu se kasa kwa na wo ka che the church members me so man omo fa asem no se omo fa asem ne tra ya dia odifo bi akasa o kasa abebuom ena onu wunu no ni asofo no aba monte be kasisi anche se sofo mo kwata ni wo be kasisi anche se wunu no o so obi replace no na e ba no sunsun duma no se Kodwo gwachi na nkasa ankasa ni wu a mo fa we ndima de a o se sunsun na nkasa empeni pod ni begi ade party ase se Kodwo gwachi na nkasa e ka se ni wu a mo fa me ba we ana se me wu a me fa we ndima de dia nke no so for dem ba bonte me kan e o kan ba isi a wan kan ya wo hunu de o se sunsun na nkasa me fa ite foni pa because asori no o se nko so wa twa akra ni abebi don't mean ja akra ni sa da bi o se still akra no o mo twa so wo intine sunsun na nkasa da hwe obi intine sofo no pese on kire ne yire no ene asofo on keto atu ni se omo mbra no mo mbe ja kwanche no mo nkoye na sunsun ne nya kwan no ene on peni pa na ope omo sa na sofo no pa kire we enye se ne yire na nya de obewu ne asofo on keto atu ni so omo wu a obi na oku omo because nya de omba bewu na so mo sha nkoma enya nkom hye ye bi ne nam so ma ebu ni efe mu wu ye nti sofo hye nkoma de na che se emmemu so sofo hye nkoma de na che se emmemu enu tira me kire se sofo hye nkoma na se won so onye obi a woje sa sunsun nyama ne edia ebi won mo te won hu se me de bi asame te wo won ti san ma ne de bia ne ko hwe sofo le kira kwan na bi sa non kire omu ye because sofo won tu me ka no say seni ba bisira bi on tu me ka le mo be ka na abebuom ndi sa wo ba dwemba na so wate asem na wo be dwe hu ya na wakon ho di for me ti se wa kan se ada ya ba ni se na o kan e den na metumi aye no nche onya wo be ye wate ase ba to ye ho se wo me de me we dia wo be di se bia wo ni me se me ti se obi ka asem mo wa me first na me bisa me ame kra na ti mu se asem na ni pa na kan e no kra na ye no kra me kra me be ka kire me wo ye de busa o kra no de kra ko sua me be kan wa ha na hu mi personal na me nche o se na mo ye no wow ubisa o kra be ti o mu se no kra seni ne beto na ni pe bia mpo wo da na o so da na on ti ase na o ba won ti se ma so da me ti ase na me ti the reason why I so sa da yen o mo se Yankopon de da ye so ma obi ase ye nso ana se obi nchire da ye ase ba wan ka sa o so da ye o se won ti wo da ye ase se won ti wo da ye ase a ene na wo problem DM o me kwa na me ka no me kwa pa na me ka no me ka sama me nsuru because me die chire me furo me hu se ne tie nti me ka o so da na wan ka sa won ti wo da ye ase a ene ye produce obi no mbo kwan a we fa so be ti wo da ye ase le jai because e di for no ko de o da ye so me na no ko kan no mu ku na so mo se ye wo me sa ba o so bi o mi da se ekia yen show sofu wo ato se yen name se sofu pon wo asori ano na wa sorry no wanchu mo wo ti bi wa kan wo mu a na me ka se etete pansam like beja ase obia ehunu
senior obesi afa asori ni mu ama netin aye de ejina honomo eti sesi ana asofo ya ta abontin odi sa da sorry ni ebegu ana se asofo na aka no ebe hia ma sorry ni gina Media mesa sokoti eye odifo abednagu wo say asori die engu matebe kofo oh yes o say asori die engu ntebe kofo me kofo mo a de na yakopon pese wo mfa no eno ne beka acha say so wo say nyame de ofre na no de nyame de na eye adwuma eno de ne ho ko hye bi fufu eti bi fufu ne de ni na abeko tebe kenya me de no be bi fufu ni de ni na abeko yes enu nti na Ghana ha obi aso ne tibi ye hey enche na enche wonti ni panenka sofu we o de mi bolidi okay why ya sofu bia sofu ni beji din pa wo ma Ghana mu ha sei sa sofu no oh obeji din ne soto no ba woni mi din na won bo na se won bolidi be mi ni ba woni mi din boni din mo na Memo, ade aso ndo mo. Okay. Wani wa ko sunsumu ya se. Oh, forget the sunsumu ya se. Get the sunsumu ya se from home. Okay. Na cha say, so for no wodi din pa wo me. All of a sudden yenteneka. Yenteneka kra wo me mu biem. Na so na kwa from the din kwa from. Wo ban say wo beti na me din ko obo ndos. So for me teneka to. Aso so for ya bigo. Well, you're big and also that means Yakupon. So, what flower, or my own peja, no, as I saw Jungo. Yes, I mean, idea. Or peja, and I'm not do think it from and not rap like him. Of our flack is him and pocket to him. I've grown some days, I said, man. And I can't watch her so far or more up back on no, and as I so far now, yet tea or monka. Baby. I'm going for baby. Yes. I can't remember. Yes, baby. For baby, or be more for baby, or bang war for baby. What did it? What did it? Social media. Or be new utility. Shall I also be able to do or be the utility? Or what for? This is a brand here. Yes. It's who come dear. Let us all sell money now. Yes. I want you 2 minutes. Who said 2 minutes? Our bro must intend to me and PJ. Who says say a share a year or pamwa? Okay. Or pambo dino or jay. Still now, no pambo won't the other side of respect your man. Okay. A how was if I year now? Or pambo the deeper form of banana so in Guye. So for one gas or Lucy about 10 in time. I don't say. I go for sister. I go for that sorry. We part of one. I go focus on our sorry. Ya wa pambo. Say was shop pambo lifestyle now. Who says he send the deeds? I hear pambo eh pambo here no tibi but still go for one sorry. Okay. Eh how was if I living the life for? But when we not be here guy eh me see me nim so fo a ono wo share eh down red top some suit to the go bottom no. And also red, inside white, or chayi for the Christmas. Now shoe no black, 10. No aside this how much around no. So for one dressing chair will be a way movie. And no channel sorry them. And I got guy say she who near Peja or Shanko Makuna Tomwa, near Peja the Pasoro. Yeah, I will be on. Or a shop for Okumene get leading. I am off for me. There be money. Okay. Yantini. Okay. So for Yantini kura amana yire kwa so talent kwa yire adum. Ni so yom. Ni so adum Yantini ka biem. Oh baby I can't ban no. What I say? It is sanya mom je no. And this sanya ma bibia na okwaje a e woni si na so beje wodi be ye guy. Say when wu a wa so ni be go na wote ase. E pia ba mi musa obi wa essence e na masema wa kan ti no ye bre no e ye ayebe. E pia Stefan say nyame na afre wo. Wo say nyame na afre wo. E na wo ye nyame djuma. E pia adenti e na be na muso ma okakoji esuman e dia hyase. Ai, so mo pe fame. Yes. I pe fame. I pe sika pe fame. Na yakopon ma fame. Nyame fame no de be ma no. Yakopon wo ye na de te say. Wo hye wase free nketuam. Wo hye woden ti wo dru soro ho a. Be bie ni wo ebe kan kra be kan ko to be kan shirt. Okay. What I say? Say ye hye eye na de bi o ka sa so for mo ka bro fo bi o mo je adu ana.
Oma jedo bo mu nyansa. Omo ni ha ye sifa robel. E o na wa dwen pon ko say dem. Wo robel. Na ka so for de o tibi tro book say me ton. Who ton book say? Who ton book ama me ayede? Wo so me ton book. Wa wonim dia na bibia wo ahu na wo se wo preach chem no but dey book. O ton ma ba koto. What you say? What title the beba? Ono ma me ha wo na ma su say don yes anya ma no. Etu wa come fa so be robel wo. But where mu ye dom ketwi yi de. Omo na one way. Omo na one way no more to one who sa so for some tonton nsuo tonton omo mka bro fun so yes anya ma no. They don't do that oh. Omo mo yes anya no wo ba obi a word Bible. Omo preaching obi eti. Omo mo na obi akọ school. Omo di mu do. I can't now watch it. I saw for no mono. Omo na mo nro so di nya midwa. Omo go school ntia. Dabi o. Omo go school ba me chese church members no some na make. Okay. Omo a mo ka brofo no. Omo church members omo go school. Omo na pastors no kwa university graduate o. Okay. Na so for ke tona form no. University graduate and omo fa wom. We chi omo campus so me. It's a business and omo ye. Okay. But ye hu. Sorry a business. Hey. Say the business o my Ghana mo ha say. It's not no salary. Yeah, sorry to ne fia na. Sa big churches no more branches be brain. Pastor said that should the church campus so me. Eye djuma no your onkwa djuma. Who kwa djuma dey say yes, Bible say I mean you for what did you or djuma. See what did say business. So say business. And I can say business no more like. Omo your business or the djuma ho papa. And so for my quarters mo work in your business no. Na your business now so na ko no or your business no mo no ye. Onyes can free. Onyeska o de ya bra no ayegba me sha me musa DM question sana ma ba o ke mo bo won sama no to fan e dia ma DM wo tu sa sema aye asofo ma kwata ba be ke asofo no omo yem e be hye o mama mo ja asori na so mo di awon prepare na se de enemasi ko no no omo be free asori ni omo njai na ne chen so so mo nya ni pa ba ko e me represi nya we wu no e wo mo kingdom na man kire wade emre bi bae me amase na me ka okay obi be fa me ko baby me share obi na nipa no wo sika pa o takrade obe fa me ko baby bi o de me ko no o mo chichire meni nti no mo de me share car mo mo de me share Benz car mo ni na tinted nice one ba asma me ka somewhere 2015 or 2014 mu ba okay me hu me be fa but ye call efie bi mu na e run inside ne fie ni mu ye fe mu be ka say hotel in fact me anga me name be fie ni wo e water party do but fie ni ye fe gold bibia wo bia mo de gold e na aye na me ko ho no nko fo me ko to mo wo ho no mpemfo wo Ghana ampemfo be bli wo wow asofofo Ghana asofofo be bli wo in fact nko fo titifo akese fo be bli wo ye be se fiti ha dan mo be se fiti ha se tu ya no ho no kwan na no ho no ewa na table tintintin si wo no mu ino ma so line no mu ino ma shatale na panyin ba kusin ba ti ase na san komo na de no consulate men kan wa ha but ma accept sa offer no mu we no mo de mi sika mu san de adin chechire meni e san de si mo bi o mo be fa me na ba ti ase ntin me ba out me hu ye se Ghana ase no o ti ho no na wo ye wa ni se bibia e normal ma sa bibia ye normal. What I say if you want to say me kwa so bi nti me if you want from 2014 me kai dem come see asori dem asofo ye from papa dada ye kai dem see asori dem and I have believe in myself and I have believe in God says me oba me fear my small altar bi me de bompa me bompa nti obi a me bompa kire me yankasa me na na mo bu so mo na so wo kan so wo nyinya me ni to so ye no yankopon tie me jiri se yankopon ebo me yankopon boni pe bia yankopon kwa na ebo me na na no me bompa kire mo but me honte se me bompa straight at yankopon me honte because me odi boy ni dia mpa tu beba wo de bon sama no to fama na sami de bebia ra no so mo ye webre bon sama no to fama me na beba no part 2 ashofo me le na me kan se nipa de e de abono wo ye ho woni bata nipa ho nti no wo ho ma no adwen papa ama ho na wa ye ne betene e wo nipa ni so o san se wo ye wa adwen se wo ye ne bebo nipa adwen so de a amanfo bebu se wo de o ye obonsam nti ye ne etene wo nipa ni so na bibia nko ye mfa mo na so for makwata de ide wan kan tu ato ma me no won kwa na so won ye de o ma me de me se onko so wan kwa wo bi ohu wati ase but wan kwa so no se na ngofo ka se engu na so ebegu but
omo kwa asori na so omo ti asori nim sisi ara omo me face issue because also munya nipa ba ko no replace sa papa no so one president na tame so obia ye you know one ni beto omo dey but also munya na omo benya so perfume rice ye ni asofo for no e be fa ba ko na fa ba ko a ono so ba be replace obe no bibia te say ni asofo ne ba ye obe ya wo we are say ohu o minia for won so an to fam me there betimi aka ne say eye a Christopher ye kwa sorry a yesre mu me yenya ise ye pe eye ene ya me kwa miracle dem de call ye me honto me say papa say your papa me ku ja papa me pe aware papa me pe o papa me papa ntuo ene ya o pesa on honto so for it me ye be bo so me mama e so free de wa bi o na wa introduce so no e de ama obi fufuro no so ko ma bi o not sa wo me ye nchai sa de no na ye nji nyame bi se nyakopon bre ene mepa wo betimi etu kwan ne ende wo kwakodru kwa bibi besi ye be wa ba wo kapre bo nya fe na be cha brabo na se from zero wo betimi aware ne wa ware mu bewu nyakopon bre any brepa it will mean ya but tell my nya say you rush into things ye nya miracle content me ama obi asodi ana afa bible da na chese wo kan some market say the chire ni wo ri sika de maye asofo mo cabro fo ni so nya say bi omo so mo ko baby omo so mo tisika pa ate so mo wo bukata level bi omo de bu but omo di nya sato omo mo say am the church members for no mama ko school it will be this asem for na beto enyama we beto apo beto ye ikosia beto we ya auto what I say to be come fa so de beto nti sa e na wo se ehwe hu se okay sa cheche mesi se wo di sa asem fu we do so mo nge ade ne yen so ye so ne anko so eketwi ye so ye hia sa ade no na nya bibia ye bewura ye beko chale mummy enya de ho kwasha sofu bi ase na sofu wo ogwa kodun sam de ma ye so ye be akodun sam de anwesi aki amidamase pa mote wase so wan hye na wan sum nyankopon ye na wan bo abrabo ye wan tutu ana mon ya bo sam jem no wo so be kobi asema ye papa ya ba be ken ni so me de kakam de be ka ho eni se ya maami won sorry waka e je se bata no ni ni ba bedie o bata se se be wa ni won to wo sa wo ba aboso eni gina ema asafo no fi se ni padom wo mo hyete a nyankopon be busawo asofo no so nyankopon e be busawo mu enti no mu nkonko hu sofo amoakwata na federation be wo ko bia no mu nyi se ne be bo na emmom a Christopher mu ma ye ni na ho pa na sisi ade ya hwete be bia asofo no de ye nam ne de nyame amema a ansa nyankopon be ba no nipa ba kokora wonya nya wotene kwa wo nyankopon nkra no ansha dan kwa mabino wono so obeyira abusia na ye di dwumade ebe wie ne ye minja musa o so shalek no ma wonu bi na wonu ya so shema ne yonko bi na yonko so shema ne kantra share ma wonu se be ya tuma G8 da no ye betena ne di nsama ehinta ensema coach kobre ma ensama koso wo my god mu ebesuma mu susu benya bi atie no hu na mo ya hye ye de afa ho mi amidi ensema ho chia mi di edi efianshoma na me kam makrom wo man we mu anebo no edafo Isaac na no bi ye bo ankwa na betuma ma o sa anyama we ya ebo no ye fufufu wo peteki nkunga Italy kunga Germany US Egypt kunga first class Isaac na no bi ye bo na betuma ma o na beto